Dennis Kunywana obira Reverend wa All Saints Ntungamo nuwe yatebwa hante bo mu butungure okwebembera Rugarama kidiko na Renkasaba dikoni arokubura nkuyanje y'abantu eyahika kushaboku Bishop Nathan Ahimbisubwe yashaba abantu okoresa amataka make okora hebyentunguka okoreketa mazamuka mu muhanda okuzihisyo mwiguru owaruhanga kapejaho ebikizaha ahene jasi ena okiambire nemwe nemgaiga ikumi nosashuza mwana musiniya otiyibanje ongabambe omutwe gando byayo omutwe bakuteka munchibashika nawaza kubitaye tukitse kale ugende muje kwinga gende muje kurisha omyaka 5 yaza kurataho omberebereza bujya kwataho ekanisa ninge kayenyero kurekera kikize ngwite nitwe twashanjwe ntukatya tujye bworo tuterurikayo nakumati nyemurimo myebona Ririya Nahimbisubwe uri umucyara w'umureberezi wa South Ankole Diocese yashaba abacyara kutakira Kristo babanu benda kombeka makamarungi hangare bwawe ukareba Kristo kamugenderamo nakusengusya kandi nakusya hamwero umucyara rya omukayawe yeta Kristo omushija takira Kristo abana tutakire Kristo abo kwa niwe muhanda ogwikire endishe muhanda nebasa kubane yeta nebasa kubane shanke bonire konka muherwayo niki no kwerekera no mwana no muhurkwera yowe venerable Reverend Dennis Kunywana owayemekwa kuba atijikoni Rugarama tijikonare nipiganti inja kweza no gwesugwa kandi kuratirebera giro byekansa no kabura kwayo njaguma ninkora n'amani ganje okurinda no kumyaho ebintu obutunji na byona ebyekansa shaba muhati omwemeke omukuru obu kandi omwoza n'obushobozi kuremera moye kandi dikono wa Rugarama kurebera abantu bawe abiyakwasibwe Kristo umusaba dikono obu ayebera ati nyiciro nyorekerwe ndi bishop atabishemwe bishop abantu bacikiza ngo bishop niba mwarango bitebe nangwe nitirebere kwijanija kwaro kuja njamire bwashesha ati ni papa ni papa echa papa nache bari mbera kutizamo konga nureba ngenderwaho yekanisa ya Uganda note yakora ngwara mu majaki umugendera ayi mukamarinda mwana wo memba zikuga mwiguru ayi mukama inda mwana wo memba zikuga mwiguru